Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kum kadak kajing le kemen ye kajing la jong ki khna ban pass bha hage examen secondary school leaving certificate jong Meghalaya Board of School Education ka laj kerhong secondary school ka school ka papanyai ka dor barsnong hage khat santar gujaleo arajar arpusau kala penlong ye ka program pen ko buram ye ki khna ki bala pass bha menta usnem nalor ki way pat ki bala pass hosnem bala dem Hagani kasngi hagajing elang laidan lang ru ba bante dor lingdo MLA jong kamau konro constituency ubala long ru kumukongsan hagajing edan lang kinong eram shnong kidkhot ka managing committee ki reorang ba kinong hikai lembat ki khna school nalor ki kme ki pa Haba ajing keren kumukongsan UMLA ula ai khublei ye ka bor shnong kabala pentelun ye ka school de ka bor jongkahi badula ongru baunya keren ba ka school kan yo ye ka jing itho na ka sarkar khnang bakan yo ye ki lat jing yaram UMLA hagani ka sngi ula IT ru ya ka core computer khnang ba ka school kan yo ban pendan kam Kaba nakaliang kajonga kung mamaliru nadu banga syajid hadu mentah ngaju pelong ya kam Mauken Road constituency excellent award nak mentah ki kena ki bepas ba haboro kuwi ke constituency mut kata ngishim ya ka percentage ka bakiyo 60% above nishaile ya kata award man usnam bat kani ka award ru mentah usnam kan ya dia tengah tarai nang di school mentah usnam bun bapas ba ihan mestres abai puli ya ki percentage ya so bagi dai 60% above mat kim sayo asagawai ka award nakaliang jonga bali tiha kani kapor ngasgoban ai ko play lang khamtam ya ka school kumba kimi kipagi don lang ni mo kalong sisya kay ka bapla haba ngayo jing tip but ngasothu ya kata kajing long kajing man but belong kumni kumbakalong mentah dari school habang ayo snow pasal siya ka ba ka ba kani kan pensa ong iping kan mau yang abat kastit bro ko kani ban yo iya kani kakam kabarat ba kakam da kajing traibor ba ban wan ra ya kajing nang ya kajing start Namar lagi ni kising ngong iping ya be ke jing nang jing start. Klem ke jing nang jing start ni ya cakap. Bahkan di school kalong popula kalong ba ki kena ki bawan nak di school. Kim don kam ban CEO ya ke fees. Siapo ke school siapa managing committee. Kata kadi kai ke bab penum ya ke do nuhut ke jongan. Kadi gumta ha? Ngatharai tang uniform ngatharai yo kilaban tin hina kumno mo hanrai ka by school kumangitip aki way ki school kishim by school mo shi quarter kata second quarter kata third quarter kata mut kala bandai nyo bojar kala bandai silap kala bandai san bojar sisnam hanrai ka bas phalla ka lomba hangni mdon kam ban siu by school mut tak ka uniform hanrai bio apat yang tong so jong ke jing nang jing start kenang ma pinang la berkiu nagawi kerdan syagawi kerdan ai ku boleh kerpang ipi baro kiblayo ya ke awal bat kibla pas nadu warjar khatnyo hadu menta warjar adusa so tenat bai idei benta yo penyethu kedia ke testimony jong imo ha ke jinga inti naga benta bedang yo ban kiu nagawi kepor syagawi kepor haka jing puli ka jong bat day tang jing try sitam bat ka jinglan na di kabala pangin yo ban kait yo so jong jing jong haka ni kapor nga suthu ba nagaliang jong ka managing committee lada kamaya nga
in black and white ya kajing tho handrai ka coordination bat kata kajing edai jonga bat kani ke school lingba secretary lingba kinong hikai ban ya coordinate bat ngana ka por kajing don kam jonga ni ke school kadai ba kumno ba ngin itu no ban yo recognition no nakaliang ka government ya ni ke school kaba kani ke school menda kalong itip syai ba peniat be da ka por no kam dai ke besok baka borsnong kabanwa kila kinti kahapan traisitom nakabanda banyo isa nakabanda ban siu ya ka salary syaki nomika dai ka besok bat kani kan long kani akan no mentang isu tu lingba kajing traisitom juga dorbarsnong yuat kila kinti nang len nang tai kumu ban penmi bisa banyo ban siu ta ka salary nakabanda shisnam Handai suki ngimtep. Kalong kumno kalman kumno. Tinghaban plan na banta ka future kay banginapan pekan. Mun ka bagongsan kalong ba? We don't come bagani ka school kan yo no ka jing itu nakaliang jo. Kenang ba kita ki gran kibanwan nakaliang ka gomen ban yo ajing rap. Ladang yo ban ong ban siu tulok tang lai saungot ru. Kaladai ka jing kerku nakabanta ka school. Ka boardan jong kani ka managing committee jong ka sinong mo rakam duna kandia andai menta la sulong mo suban teli bai andai tangkawi kan ong ipi ba kumne pilong bat nge iba jing job jong kani ka school sinong ang ne pol ka ya chakmat nakaliang jong aru ini dan lang ka ini tiga ju menen ru apor pangapuli ka school apo mo belang ngahonga kani ka school jo pi apor baglar pa inga belada adong airong chua mimpi namang ya abania habang ngak no mengkemat kelacet ngakwa banwara air ta ka jingla bang ini akot bor mendai batang ta school cupo sar ki bobiang bagidon kita ki facilities ki bobiang ada ngirung ide ngila ladang imon tinggal biar teri lang kumta habia ngap lang habia jumut lang ba khnang ba inlong ki bajok nomor ken mau bagi kena ki banang bestat wat ong bagi wan sar mo ki bobon ki dei nong kedong yo kisno ba ngidei nong kedong ngila ni sedang tu jinglong mo akan jing snow nong kendok mau buat nanong kendok iba mi kinong ilang ki bobon ya hani kapor shwa bangan penkot ya jingkran jong sashit se asung ban ai kublai ya ka school managing committee ya bilang baro na duki kena ki kini pa ki bedon lang ni but haga jo kapor shwa bangan shong ong ipi adon is surprise gift ibang na ay syuhi hagan ni kapor na tip bagandai siya ka jingmentoy na bunta ka school ka jongki but kani ka surprise gift ngaong itu ki khna ki jonga shano bok jong u baba suwa wara kitiar napo kali na mga kamit ho iayro nga try kim tip ni mo kani ka suspend up ndian kata ka suspend menta kinsi gadi ka ay nakabenta ka jingmentoy jong school ka jongki nakabenta ka jingdon kam ngatip bakali kadi hakmadu katkom ka science and technology hakani ka juk menta ka bidai bangin be ya ka jing start bat ngatip bakani kan dai ka jingmentoy nakabenta jong hilang parwa ka perintah alai kabangan itu ipi batiat na sini kani ka buang batiat nakal kata awan mana kani batiat kena ngakal mawan Sekolah ya i MLE badan buram jongi ibala ai ya kani ka jing ai subhan ka benta ka jong ka school jongi kumbali om kani ka komputer sen ya ka ba kat kum kani ka cuk ka benta mud hakikat na i mud kidan kam ya ka jing puli ya ka komputer to kulai sibuan ya i MLE badan buram jongi ibala wan ra kani ya